conseiller, conseiller, conseiller. مشوره ورکول. Je te conseille de le faire. Je te conseille de le faire. زه تاته د دې کار کولو مشوره درکوم. Décider, 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 پریکړه کول. Il a décidé de partir en vacances. Il a décidé de partir en vacances. هغه په رخصتیانو کې د تللو فیصله یا پریکړه کړې ده. Demander, 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 غوښتنه کول. Elle me demande l'aider. Elle me demande l'aider. هغه مانه د مرستې یا د کومک غوښتنه کوي. Empêcher, empêcher, empêcher مخنیوی کول. په یو کار کې خنډ جوړیدل. Tes peurs t'empêchent d'avancer. Tes peurs t'empêchent d'avancer. ستا ویره ستا د پرمختګ مخنیوی کوي. Essayer, 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 کوښښ کول. J'ai essayé d'arriver à temps mais. J'ai essayé d'arriver à temps mais. ما کوښښ وکړ چې په وخت ورسیږم مګر. Éviter, éviter, éviter ډډه کول. یو څه نه ځان لرې ساتل. Il doit éviter de faire des efforts. Il doit éviter de faire des efforts. موږ باید د ځینو هڅو کولو څخه ډډه وکړو. Menacer, menacer, menacer گواهول. Il a menacé de nous dénoncer. Il a menacé de nous dénoncer. هغه موږ ته د محکوم کولو ګواه وکړ. Oublier, oublier, oublier هیرول. J'oublie toujours de faire mon lit. J'oublie toujours de faire mon lit. زما همیشه خپل کټ جوړول هیر نه وځي یا هیروم. Permettre, permettre, permettre اجازه ورکول. Mes parents m'ont permis de sortir. Mes parents m'ont permis de sortir. زما والدینو ماته د وتلو اجازه ورکړې ده. Prier, prier, prier دعا کول. خواهش کول. Je vous prie de rester en silence. Je vous prie de rester en silence. زه تاسو څخه خواهش کوم چې سایلنس پاتې شئ.
promettre, promettre, promettre. وعده کول promise کول. Il m'a promis de changer son attitude. Il m'a promis de changer son attitude. هغه ما سره د خپل اټیټود بدلولو وعده وکړ. proposer, proposer, proposer وړاندیز کول. On m'a proposé d'aller travailler en France. On m'a proposé d'aller travailler en France. ما ته په فرانسه کې د کار کولو وړاندیز وکړ. refuser, refuser, refuser رد کول انکار کول. Il a refusé de s'excuser. Il a refusé de s'excuser. هغه له بخښنې انکار وکړ. remercier, remercier, remercier مننه کول. Je vous remercie de m'avoir aidé. Je vous remercie de m'avoir aidé. زه له تاسو څخه مننه کوم چې ما سره مو کومک وکړ. risquer, risquer, risquer خطر اخیستل. Il a risqué de mourir dans l'accident. Il a risqué de mourir dans l'accident. هغه په اکسیډنټ کې د مرګ خطر درلود. se dépêcher, se dépêcher, se dépêcher ژر تیز چابک کول. Il faut se dépêcher de sortir d'ici. Il faut se dépêcher de sortir d'ici. له دې ځای څخه وتلو لپاره باید چابک وکړئ. s'excuser, s'excuser, s'excuser بخښنه غوښتل. Il s'est excusé de m'avoir parlé comme ça. Il s'est excusé de m'avoir parlé comme ça. ما سره داسې خبرو کولو لپاره هغې مانه بخښنه وغوښت. souvenir, souvenir, souvenir یاد لرل. Je ne me souviens pas ce que tu m'avais dit. Je ne me souviens pas ce que tu m'avais dit. څه چې تا ما ته ویلي وو نه مې یادیږي. attendre, attendre, attendre انتظار کول. Vous pouvez m'attendre s'il vous plaît. Vous pouvez m'attendre s'il vous plaît. تاسو کولای شئ چې ماته انتظار وکړئ په مهربانۍ. sortir, sortir, sortir وتل. Tu peux sortir avec moi. Tu peux sortir avec moi. تو کولای شي چې ما سره وځې. دا sortir ډیټینګ لپاره هم
استعمالیږي.